чун меган ҳусни одоб ин салом аст. Саломи тоҷикона ба кулли бинандагони телевизиони вилояти Суғд, махсусан барои барномаи Дурахшон. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. Имрӯз бо тамоми гурӯҳи эҷодиву техникӣ барномаи Дурахшон мехоҳем боз аз яктан чеҳраи ҳунар бароятон маълумот диҳем. Имрӯз дар қатори писарон духтарон низ дар Тоҷикистон хеле муваффақ ҳастанд, дар кадом ҷодаи ҳунар набошад. Ва имрӯз кӯшиш кардем баҳри шавқовар шудани барномаи Дурахшон яктан ҷавондухтари муваффақе ки имрӯз дар ҷодаи рассомӣ ва дизайн албатта муваффақ гаштааст ва имрӯз маҳсулони дасти ин духтарро аз давлатҳои хориҷ харидорӣ мекунанд ва иштирокчии чандин фестивал ва озмунҳои байналмилалӣ аст. Ба барнома даъват кардем ва мехоҳем оид ба паҳлӯҳои гуногуни истеъдоди ин ҷавондухтар албатта суҳбат кунем. Ин нафар Фархунда Эркаева. Ба барнома даъват кардем аз шаҳри Гулистон. Марҳамат. Фархунда, хуш омадед. Марҳамат. бинандагони азиз, барномаи Дурахшонро идома медиҳем. Ёдорас мешавем ки бинандагони азиз, барномаи Дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд албатта пешниҳоди мардум мегардад дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. Ва ҳар нафаре ки дар ин барнома албатта истеъдод ва маҳорати худро албатта нишон медиҳад, соҳиби ҷоизаи анин барномаи Дурахшон мегардад. Ва чун шумо медонед, бинандагони азиз, барои муроҷиат, яъне дархост кардани иштирокчиён ба барномаи Дурахшон, мо саҳифаи рамзии барномаро дар саҳифаи ҳам Фейсбук ва ҳам Инстаграм ҷой додаем ки ҳар нафар метавонад, ҳам кӯдакон ва ҳам наврасон ва ҳам ҷавонон даромада албатта дархости худро гузоранд ва мо онҳоро ба барнома даъват мекунем. Ва имрӯз ба барнома мо Фархунда Эркаеваро аз шаҳри Гулистон даъват кардем ки лаёқат доранд, лаёқати дизайнерӣ ва дизайни бадеӣ гӯям ҳам хато намекунем. Имрӯз метавонанд бо дастранҷи хеш албатта як дунёи афсонавиро албатта сохта бошанд. Ҳамин гуна. Хоб, Фархунда, ба барномаи Дурахшон хуш омадед мегӯям аз номи тамоми гурӯҳи эҷодии барномаи Дурахшон. Озод бошед. Шакли барнома, формати барнома озод аст. Метавонед қаҳва нӯшед, метавонед истеъдод, маҳорати худро албатта ба бинандагони азиз нишон диҳед. Ин барнома барномаи шумо аст имрӯз. Хоб, марҳамат. Ассалому алайкум. Эркаева Фархунда ҳастам аз шаҳри Гулистон. Хушнуд аз он гардидам ки ба барнома даъват кардед. Бисёрам як барномаи ҷолиб аст. Мехостам дар ин ҷо иштирок намоям. қаблан барномаи моро тамошо мекардед? Албатта тамошо мекардам. Дидам ки Малика Бону дар барномаи шумо ширкат варзида буд. Мехостам ман низ дар ин барнома иштирок намоям. Хушнуд аз он гардидам. Аз баромади Малика Бону кадом баромадашон писанд омад? Кадом суханҳояшон? Кадом намуди истеъдодашон? истеъдоди Шерхони Малика Бону ба ман хеле писанд аст ва иштирокчи озмуни Фурӯғи Субҳи Доноӣ китоб аст мебошад ва мо бештар бо дӯстӣ дорем ва сару кор менамоем. Яъне ки дӯст ҳастед? Албатта. Аз ҳамин лиҳоз. Яъне ки хоҳиши иштирок кардан доштед бошад. Имрӯз чун шумо медонед Фархунда, нафаре ки ба барномаи Дурахшон меояд, албатта бояд истеъдод ва маҳорати худро бегумония пешниҳод кунад ва шакл ва формати ин барнома ҳам озод аст. Ва ман мехоҳам ки имрӯз озодона, чун ман медонам ки ба ҳунарманд, нафаре ки ба эҷод ва ҳунар машғул мешавад, бояд фароғ озодӣ диҳӣ. Ва ман мегӯям ки имрӯз ягон чиз садди роҳи шумо монеъ намешавад. Ман мехоҳам ки истеъдод ва маҳорати шуморо пешниҳод кунед. Имрӯз ба барнома чиҳоро овардед? имрӯз ба барнома як самти нави дизайн аст ки бештар дар Аврупо сару кор доранд ва инро квилинг номгузорӣ намуданд ки асосан аз коғазҳои ранга истифода бурда мешавад ва асоси зебоии Тоҷикистонро ман дар ин самт нишон додам. Бештар аз хориҷа бошад ҳам ман онро ба сабки тоҷикӣ гардонида манзараҳои Тоҷикистонро дар озмун низ пешниҳод намуда будам ки баҳои баланд гирифта буд. Бошад, бисёр асан як гулҳои зеборо тасвир кардед. Ман бисёр мехостам ки чун ҳар як иштирокчӣ доир ба истеъдодаш барои бинандагони азиз маълумот медиҳанд, ман мехостам чӣ истеъдод дорад Фархунда? Бигӯед. Бештар ман дар вақти холигӣ ба расмкашӣ ва эҷодиёт машғул мешавам ва барои ҳамаҷонибе рушд кардани худ низ саҳм мегузорам. Забонҳои хориҷиро омӯхта истодам.
аз қабили забони англисӣ русӣ ва англисиро медонам ва айни ҳол немисӣ ва французиро омӯхта истодам. яъне ки аллакай забони русӣ ва англисиро медонӣ? Медонам. акнун забони олмонӣ ва французиро омӯхта истодам. имрӯз Фархундаро ҳамон гуна мо муаррифӣ мекунем ки Фархунда Эркаева аз шаҳри Гулистон дорои лаёқати дизайнерӣ ҳамин хел гӯя мешавад. Расм мекашед ва болои расм онро зеб медиҳед, ороиш медиҳед. аҳсан. Хоб, имрӯз ба барнома ҳамзамон дастовардҳои худро овардед ки ин чандин солина дастовард аз давраи мактабӣ? 2 солина. Инене ки ин дастоварде ки ҳоло мизи барнома аст, ин 2 сол шудааст ки шумо доред. имрӯз дар ҳамин ҷода бештар ки шуморо дастгирӣ мекунад? Шояд устодатон бошанд, хонавода? дар ин ҷода бештар падару модарам маро дастгирӣ менамоянд ва ба ман яъне ки мотиватсия медиҳанд ки ман бояд ба пеш равам ва дар ҳама самт дастгирӣ мекунанд ва мегӯянд ки дар кадоме роҳ ки набошем мо дастгири то ҳастем ва дар ҳама самт дастгирӣ менамоянд. Бештар барои ана ҳамин дизайнерӣ махсусан ана ҳамин рассомии бадеӣ агар ба тариқи дурусташ кунем рассомии бадеӣ мешавад, ба ана ҳамин омӯхтани рассомии бадеӣ кадом хислатҳои ҳунарманди инсонӣ бояд бошад барои аз худ кардан? Пеш аз ҳама пуртоқатӣ лозим аст барои оне ки сабр мехоҳад ин кор ва бештар барои ин самт бояд тобишҳои рангиро донист. Тобишҳои рангиро дар назар гирифт. Кадом ранг мувофиқ меояд, бояд ҳамонро дар назар гирифт ва барои оне ки мо корро сар мекунем, тахайюлоти эҷодӣ низ дошта бошем. Тахайюлоти фазоӣ барои рӯи коғаз ягон манзара ё ин ки ягон табиати Тоҷикистон ё ин ки бурунмарзиро овардан пеш аз ҳама эҷодиётро талаб менамояд. Хоб, имрӯз Фархунда аз уҳдаи масалан кадом корҳо баромадааст? Дастранҷи шумо чиҳоро сохтаед? Омода кардаед? Омода кардам. Самти дизайн ба агар гирем, квилинг, стринг арт, изанит дар намоиши Экспо 2023 гузошта будам ва хориҷиён дар он ҷо низ аз маҳсули ман диданӣ намуданд ва чанде аз онро харидорӣ низ намуда буданд. Айни ҳол бошад, кӯшиш намуда истодам ки самти наққоши бадеиро низ аз худ намоям. Аз худ намуда аммо мукаммал нест, бояд онро мукаммал гардонам. Дар ин ҷода устодатон ки ҳастанд? Дар ин ҷода устодам Раҳимов мебошанд. Устод Раҳимов. Хоб, бошад. Чун гуфтед дастранҷои шуморо хориҷиён харидорӣ карданд. Ин дар кадом мазмун буд? Дар кадом чорабинӣ буд? Дар кадом давлат? Дар худи Тоҷикистон? Дар худи Тоҷикистон намоиши Экспо 2023 ки дар маркази шаҳри Хуҷанд баргузор гардида буд. Дар он ҷо аз тарафи донишгоҳ ба ман пешниҳод доданд ки бояд иштирок кунед, маҳсулотатон пешниҳод кунед ва он дастранҷҳое ки дорам дар он ҷо гузорам асарҳои хешро ва онҳо аввал диданду мароми онро нафаҳмиданд. Гуфтанд ин чи аст? Фаҳмонед. Ман фаҳмондидам. Дар бораи чӣ буд ки нафаҳмиданд? асосан самти изанит ва стринг арт буд. Онро дар худи Тоҷикистон на ҳамагон медонанд ва омӯхтаанд. Ман аввал онро фаҳмонидам чӣ гуна иҷроишашро ва онҳо мудоме ки фаҳмиданд ба онҳо писанд омад ва гуфтанд ки ин дастранҷитонро мефурӯшед, аммо бархе аз устодон гуфтанд ки нафурӯшед, зеро ки коротон зебо аст, бояд яъне ки дар галереяи донишгоҳ гузошта шавад ҳамчун намуна. Бояд ҳифз шавад. Аммо онҳо хело ҳам яъне ки пурсон гардиданд, хоҳиш карданд ва онро фурӯхтем. Агар гӯем ки ана ҳаминро агар шумо дастранҷитонро кашед, офаред, фурӯшед, ба чӣ қадар арзиш, агар рӯст накунем, ошкоро гӯем барои мардум, чӣ қадар арзиш дорад? Масалан, агар аз андозааш ва аз самти масалан дизайн, масалан агар квилинг бошад андозаи 50 ба 70, 500-600 сомон меистад. бошад. Ана ҳамон квилинге ки 500-600 сомон гуфтед, дар чанд рӯз омода кардан мумкин аст? Дар чанд рӯз не, дар 1 ҳафта 2 ҳафта. Агар ба дигар корҳо дар як моҳ 2-3 асар омода кардан мумкин аст. Бисёр даромади хуб ҳам ҳаст барои фаъолиятро пеш бурдан. Хоб, боз чӣ омода мекунед шумо? Боз кадом ҳунарҳо доред? Кашидадозӣ мекунам. бале, болои мато кашидадозӣ мекунед ки ин бештар барои чӣ истифода мебаред? Кашидадозӣ омода мекунед, ба ягон ҷо мегузоред ё мефурӯшед? Чӣ кор мекунед? Онро бештар ба мегӯянд ку пеши болишт.
بله بالای بالشت بالشت میدوزید و اونها رو البته میفروشید. بله میفروشیم. احسن آفرین. امروز در جاده هنر اینقدر موفق گشتید. در جاده علم چی؟ دانشجوی کدام دانشگاه هستید؟ بعد از ختم صنف 11 در نزد خود یعنی که مقصد گذاشته بودم که به دانشگاه دولتی خوجند داخل میگردم. به اختصاصی؟ و با پدر و مادرم مصلحت کردم و گفتم که من به اختصاص دیزاین گرافیکی میخواهم داخل گردم و به حجتهای خود را به مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سپاریدم و من خوشنود از آن هستم که به دانشگاه دولتی خوجند طریق رایگان به فاکولته صنعت تصویری و دیزاین به اختصاص دیزاین گرافیکی داخل گردیدم. طول 4 سال در آنجا یعنی که آن هنر و استعدادهایی که آموزگاران آن مکان داشتن از خود نمودم و بعد از ختم بکالوریات من خواستم که باز برای رشد دادن خویش برای با کارهای علمی مشغول شدن به ماگستراتور نیز داخل گردم و به پدر و مادرم گفتم که من میخوام در این سمت علم نیز موفق گردیده باشم و آنها بشک یعنی که مانع نشدن دستگیری کردند و گفتند که هر آن چیزی که تو میخواهی ما البته که دستگیری مینماییم و به دانشگاه دولتی خوجند به زینه ماگستراتور طریق رایگان داخل گردیدم. میبینم که البته با بهای خوب و عالی برای اون که اینجا روزهای نزدیک به گرفتن استیپندی رئیس ولایت نیست البته مشرف کردید که این دیپلم نیست امروز شهادتنامه البته برای شما خیلی عزیز است و برای این چقدر زحمت کشیدید؟ به کدام المپیاد اشتراک کرده است؟ بیشتر در وقتی مکتب اشتراک میکردم وقتی که در زینه بکالوریات میخوندم به المپیاد تاریخ و حقوق میرفتم. در بابت به نام گرانده استیپندی رئیس ولایت مشرف گردیدن من طول 1 سالی که در زینه ماگستراتور تحصیل نمودم 3 مقاله علمی خویش را در کتاب استاد مسالیف و ملاجانوف ایسایف برآوردم که در موضوعهای نقش‌های رمزی در کویلینگ بود، سمت‌های اساسی دیداکتیکا و صنعت آرایشی، اساس آرایشات و قسمت‌های صنعت تصویری بود که 3 مقاله خویش را یعنی که به چاپ برآوردم و در همین مدت با بهای اعلی همه یعنی که سمستر را به آخر رسانیدم و به من مشرف گردید که به نام گرانده استیپندی رئیس ولایت مشرف کردم و این به من یک تکان شد که باز هم در جاده انتخاب کرده خویش موفق باشم و بیشتر کوشش نمایم که از این هم به مرتبه های بلند رسم. با خواننده با دانشجو این گونه استیپندی ها استیپندی پرزیدنتی، استیپندی رئیس ولایت، استیپندی رئیسان شهر نواحی البته ولایت سبب میگردد که پیش از همه دولت نسبت خواننده من دانشجو بی‌طرف نیست و میخواهد که هر یک دانشجویی که واقعا صاحب دانش است، استعداد است، مهارت است از جانب دولت و حکومت قدر کرده می شود و می‌سازد که امروز در نوبت خود همچون دانشجو همچون خواننده در پیشبرد مثلا علم خود، سمت خود، هنر خود، استعداد خود خشت برای بنیاد علمی تاجیکستان گذاریم. خب باشد بینندگان عزیز یادرس میشوم که امروز اشتراکچیان به برنامه درخشان خیلی زیاد شده ایستادند. یک نفر به ما خیلی خواهش کردند که چون شما میدونید صفحه اجتماعی در فیسبوک داریم، یک نفر خیلی خواهش کردند که به برنامه درخشان من سخن دارم به من زنگ زنید، میخواهم راز دلم رو در برنامه درخشان گفته باشم چون شاگردان زیاد رو آماده کردن از ناحیه عینی هستند. من این لحظه به ایشان به استاد البته زنگ میزنم و خواهش اون کس رو البته پرسو میشم. مرحبا. السلام علیکم اهلدین شمسیدین زاده برنامه درخشان. چون گفتگی بودید که به برنامه وقتی که ثبت میکنید حتما به من زنگ زنید. ما البته سخنهای خوب در بابت همین برنامه داریم. چی گفتنی دارید به برنامه درخشان؟ من آموزگار فنهای طبیعت شناسی و کیمیا در مؤسسه دولتی
تعلیمی رقم 17 نویره عینه و علوچی مهرینگ و امنی جمهوری تاجیکستان سابقه کوریم 39 سال. احسن استاد. من نامناسبتون استاد میبخشید. نامناسبتون. بیگم ابراهیم دولتویچ. تشکر استاد. مرحمت ادامه دهید. و من طول 38 سال در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 و شاگردان از فن اسرار علم‌های طبیعت شناسی و کیمیا حرف میزنم و امروز در جاده تعلیم تربیه شاگردان خویش را برای خدمت به ساحه‌های گوناگون خودکاری خلق تیار نمودم. بیشک من به برنامه‌های تلویزیونی میل و رغبت دارم، خصوصا پیش از آن که آغاز کنم پیش از آن منتداری صمیمی خویش و جامعه آموزگاران میسرم و کارمندان تلویزیونی ولایتی سوق تشکر استاد. در تیار نمودن در پخش برنامه‌های فرهنگی فراغتی برای مردم خدمت خیلی جالب میکنند و خصوصا به من برنامه درخشان، این برنامه بیوستم برای دریافت نمودن رشد استعدادها راه اندازی کرده شده است، خیلی پسند است و من که همین برنامه را هر روز شنبه تماشا میکنم و من خیلی پسند است، زیرا در آنجا استعدادهای نو به نو را معرفی کرده میشوند و من میخواهم که همین شاگردان خود و خصوصا خودم که همچون یک آموزگار، همچون یک سابقه‌دار حزب خلقی جمهوری انگلستان میباشم، همین شاگردان در همین رویت تربیه نمونم و از این منبر بلند همین برنامه تلویزیونی ولایت سوق بار دیگر میخواهم که همین منتداری صمیمی خویش را به مردم رسانم. تشکر استاد. ما سخنهای شما رو گوش کردیم. تمام گروه ایجادی از رهبریت تا کارمندان تکنیکی و ایجادی برنامه درخشان ما خیلی منتدار هستیم استاد. ما کوشش میکنیم که شما رو با شاگردتان دعوت کنیم به یک برنامه و اطراف استعداد شاگردتان و استعداد شما البته همصحبت شویم. برای زنگ استاد تشکر. خب همین گونه بینندگان عزیز به عنوان برنامه البته مردم مراجعت میکنند که میخواهند در برنامه درخشان البته شرکت ورزند و همزمان یک نفر از شهر اسفره: سلام، من نورماتов دودوхон бобохонович мебошам ки омӯзгори ҷавон ҳастам, дорои дастоварди зиёд, мехоҳам дар барномаи шумо албатта ширкат варзам. додохони азиз, мо кӯшиш мекунем албатта ин дархости шуморо мо албатта ба инобат гирифтем. рӯзҳои наздик шуморо ба барнома албатта даъват мекунем. хуб ҳамин гуна фархонда ба мисли шумо иштирокчиҳо хеле зиёд ҳастанд ки мехоҳанд дар барномаи дурахшон албатта ширкат варзанд. ман мехостам ки ҳам суҳбат кунем ва ҳам ягон чиз офарем. имрӯз ба барнома барои исбот кардани он ки ана ҳамин гуна масалан дастранҷи хешро ана ҳамин гуна як офаридаи зебое ки ба гул шабоҳат дорад омода карда метавонем? албатта. خب از چی آغاز میکنیم؟ چی آوردید به برنامه؟ من میخواستم محصولاتی که آماده میکنید برای بینندگان عزیز نشون دید که چی رو باید استفاده برد برای انا همین گونه گل زیبا شدن. چی رو باید استفاده بریم؟ ما اول کاغذ فرمت اچار رو میگیریم. فرمت اچاری که غوض‌تر است. غوض‌تر است. نسبت به آن گوسنگ نام دارد. غوض‌تر است. انا این رو میگیریم. بعداً در اینجا از کاغذهای رنگه ما علاقه شکل مثلا دوره رو علاقه انتخاب نمودیم و آماده شده است. در اینجا باشد آماده نشده است. بیاید یک تا اون چیزی که آماده نشده است اول آماده میکنیم. ما آن رو به دیگر خصوصیت ها یعنی که آماده میسازیم. علاقه این گونه ما داریم. البته. رنگی برگ رو اجرا می‌نماییم. خب. این گونه روچکه ها برای کویلینگ فروخته می شود. دستگاه مخصوصی هست که برای پیچانیدن و جابجا کردن به ما لازم است. دستی کنیم هم می شود اما فرصتی زیاد رو طلب می نماید. با این 1 ساعت 2 ساعت وقت لازم است که شما باید اول محصولات آماده کنید برای گل ساختن. اگر مثلا فرمتی کلانتر باشد ما می توانیم مدتی 3-4 روز حتی آماده سازیم محصولات رو.
корҳояш мушкил будааст. албатта. Хоб имрӯз ана ҳамин гуна гул омода мекунед? бале. Чӣ истифода мебаред? Боз ширеш ҳам ширеши пева истифода мебарем ки бисёр ширеши Мустаҳкам хуб аст, аст, мустаҳкам аст. дар ин самт ба шогирдон низ омӯхта истодам. 3 сол мешавад ки дар мактаби санъати шаҳри Гулистон ба ҳайси омӯзгор имрӯз дарс фаъолият медиҳам. мекунед? фаъолият медиҳам дар мактаби санъат. дар мактаби санъат. Чанд шогирд доред? зиёда аз 25 шогирд дорам. хоб онҳо чиро омода мекунанд? ҳамин гуна рамзҳои зебо, гулҳои зеборо омода онҳо мекунанд? бештар ба табиат ва нақшҳои чакан майл доранд ва бале. ҳамон самт омода месозанд. дар ин самт шогирдонам дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман низ дар даври шаҳрӣ иштирок намуда мақоми аввалро ба даст оварданд ва мехоҳанд ки дар даврҳои минбаъдӣ низ яъне ки аллакай шогирдатон шогирде ки шумо омода кардед дар 2 сол инҷониб шогирди ман дар озмун иштирок менамояд. соли гузашта дар даври ҷумҳуриявӣ мақоми ифтихориро ба даст овард. имсол мехоҳад ки масалан ҷои якум ё дуюмро ба даст орад. шахсан худатон иштирок кардед ба ҳамин озмун? бале, шахсан худам аз номинатсияи дизайни графикӣ квилинг иштирок намуда будам соли гузашта ва ман низ мақоми ифтихориро ба даст овардам. дар даври шаҳри чӣ? дар даври шаҳрӣ мақоми аввал, дар даври вилоятӣ низ мақоми аввалро ба даст овардам. сабаби оне ки гуфтанд ки ин масалан самти хориҷиён аст, бояд шумо миллӣ кор мекардед. аз ҳамин сабаб ман хостам ки имсол бошад тариқи нақошӣ дар озмун иштирок намоям ва дар даври шаҳри озмун мақоми аввалро ба даст овардам. нақошӣ кор кардед ва дастранҷтонро чӣ гуна қабул карданд? Чӣ гуфтанд? бисёр хуб қабул карданд, зеро ки ман як сабкро нею 3 сабкро дар он ҷо ҷо кардам, навгонӣ даровардам ва махсусан ана ҳамон логотипе ки шаҳри Гулистон дорад дар мобайн ҷо намуда дар гирди он нақшҳои геометрӣ ва ислимиро даровардам ки хело ҳам хуб қабул намуданд. ки мо ин лаҳза метавонем барои бинандагони азиз албатта намоиш диҳем ки чӣ гуна буд. хоб чӣ қадар вақт лозим аст барои ана ҳамин аз як чун гуфтед ҳоли омода нест, чӣ қадар вақт лозим аст ки ана ҳамин гуна шавад? соат? як соат? як рӯз. як рӯз вақт барои мо лозим аст. ақаллан мо метавонем як гуле омода карда барои бинандагони азиз нишон диҳем ки як гул ки бигӯем ки ин албатта дастранҷи худатон аст. мо бояд исбот кунем барои бинандагони азиз. бинандагони азиз ёдрас мешавам ки воқеан имрӯз омода кардани ин гуна гулҳои зебо аз ҷониби дизайнерон вақти зиёд талаб мекардааст ва ин ва ҳам як майлу рағбат хоҳиши хеле зиёд талаб мекунад ки бояд асаби ором дошт, пуртоқат бояд буд то ки аз байни ана ҳамин кор масалан ба дигар кор овора нашавед. ҳамин гуна. хоб ин коғазҳои рангаро албатта мехаред? бале, мехарем. мехаред ва онро ҳар яктаи онро 5 милиметрӣ мебурему ва баъдан онро ба шакле ки лозим аст медарорем. чанд сол мешавад ки дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок мекунед? имсол соли дуюм аст. соли дуюм аст. дар соли якум ҷои ифтихорӣ? бале. ва имсол ният чӣ гуна аст? ният оне ки мақоми аввалро ба даст орам. мақоми аввалро? бале. бошад барои чӣ не. хоб нақшаҳои ояндаи шумо чӣ гуна аст? мехоҳед дар оянда кадом касбро интихоб кунед? баъд аз хатми магистратура мехоҳам ки дар донишгоҳи давлати Хуҷанд ба ҳайси омӯзгори самти дизайн фаъолият барам. фаъолият баред, яъне ки мехоҳед ки дар оянда омӯзгор шавед? бале. дар самти ҳамин ҳунар омӯзгор шавед ва албатта шогирдони худро омода кунед? албатта. имрӯз ба фикри шумо ҳамчун як ҷавони муваффақ масалан ки дар ҷодаи ҳунар барои ана ҳамин омӯхтани ҳунарҳо чӣ имтиёзҳо дода шудааст? масалан чӣ гуна дастгириҳо шуда истодааст? аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хосатан аз тарафи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои омӯхтани ҳунар ва ҳунармандӣ барои рушд намудани тамоми самтҳо ҳамаи шароитҳо фароҳам оварда шудааст ва бевосита озмунҳое ки пешвои муаззами миллат яъне ки пешниҳод намуданд соли ҳафтум аст ки ин озмунҳо яъне ки баргузор мегардад ва
چهره‌های زیادی هنر و هنرمندی را جلب نمودند و آن را ما همگان میشناسیم و این آزمون‌ها به ما امکانیت می‌دهد که یعنی که در راه انتخاب کرده خود در راه هنر و آموزش هنر موفق گردیم و همگان ما را شناسند با هنر خویش. بله، یعنی که همین آزمون تکان شد که امروز هنرمندان زیاد شوند. البته. بله. خب امروز به انمی هنری شما پدر و مادرتون چگونه نظر دارند؟ چی میگن؟ فرخنده کسب هنری که انتخاب کرده برای خود زیبنده است و تو باید در آینده دیزاینر شوی، چی میگن؟ البته وقتی که من مکتب رو ختم نمودم به آنها گفتم دیزاینر میشوم، گفتن دیزاینر خود چیست؟ مرامی آنها دیزاینر این فقط سمتی به لباس روانه شده بود. من گفتم من سمتی لباس را نمیخواهم. مفکوره آنها همان گونه است که تنها برای لباس پوشی و لباس رو زیب دادن این دیزاینر میگویند. لیکن در اصل این تماما دیگرگونه است و من خواستم همین سبک رو به آنها فهمانم و مدامی که آنها فهمیدن گفتند که چقدر وقت لازم شد که به آنها اثبات کنید که دیزاینری یک شاخه وسیع دارد، میتواند در هر گونه البته مثلا سمت ها مثلا شاخه های خود را دارد که هنرهایش زیاد است. از آغاز صنف 11 ماه سپتامبر بود که من الکی کوشش نمودم که به آنها فهمونم که ماه مارس الکی من باید حجت های خویش را میسپاریدم. از ماه سپتامبر آغاز نموده من الکی به آنها فهموندن را آغاز نمودم. اگر از پخت و پز گویم در خانه برای آماده کردن مثلا کلچه قند ها، شیرینی ها، چی رو آماده کرده میتونه با استعداد روزگارداری گوییم در خانواده؟ همه چی رو آماده کرده میتونه. همه خوراک رو پخته میتوانید، همه کلچه قند ها رو آماده کرده میتوانید. و امروز انا همین مرکز های تحصیلات علاوگی در همه شهر نواحی ولایت البته عمل میکند که در هر یک مرکز تحصیلات علاوگی زیاده از 15 18 تا 20 عدد استعداد و هنرها رو میآموزند، محفل ها دارند. یعنی که در وقت مکتبی به علمی خیلی محفل ها رفته هستید؟ به محفل ها می رفتم اما برای آماده کردن خوراک و خلچقند ها نیزه را که مادرم خود بسیار هم خوب ماهر هستند در این سمت، مادرم به من آموختند. یعنی که از مادرتون آموختگی هستید؟ لیکن بعضا نفرها در وقت‌های خولگی می روند در تعطیل ها از مرکز تحصیلات علاوگی در محفل ها می آموزند. مثلا محفل روزگارداری دارند، محفل تکنولوژی اینفورماسیونی زیاد از 15 20 محفل هست که در اونجا مهم است همه رایگان. مهم از همه رایگان. یعنی که امروز برای انمی حیات مستقلانه مثلا استوار شدن دختران باید پدر و مادر اونها برای فرزندان بخصوص دختران از هنر استعدادی که دارند البته آموخته باشند. این برای خودش به نفع خودش میشه در زندگی لازم میشه. احسن. خب درباره تاجیکستان گپ زنیم. تاجیکستان رو اگر گویند که فرخنده چگونه زیب میدی، مثلا در یگان آزمون اشتراک کرده استادید و گویند که فرخنده تو رمز تاجیکستان چی رو میکشید، شما چی میگویید، چی رو میکشید؟ مثلا اگر رمز رو گیریم ما نباید که مثلا تنها زمان استقلالیت را به نظر گیریم، ما باید که پیش از استقلالیت زمان چگونه بود و بعد از به دست آوردن استقلالیت چگونه شد اما اون را به نظر گرفته مثلا خصوصیت فرق کننده را در آنجا نشان دهیم و ما خاصتا جوانان دانیم که به دست آوردن استقلالیت نه چندان آسان بود و به این آسایشتگی صلح باید به قدر آن رسیم و من بیشتر کوشش می نمودم که همون پیش از استقلالیت چگونه بود تاجیکستان و بعد از استقلالیت همان را در یک شکل نو پیشنهاد کنید که در آنجا نمودار باشد که تاجیکستان تا استقلالیت چی بود و بعد استقلالیت چگونه شد. خب فرخنده شما ادامه دهید. من میخواستم در سال 2018 و 2019 شما در آزمون یورازیا اشتراک کردید و این آزمون چگونه آزمون بود؟ آزمون اینتלקتوالی بود که در دانشگاه سیبیر برگزار گردیده بود سال 2018 و آنجا خوانندگانی که بیشتر به زبان روسی میل داشتند آنها را دعوت کرده بودند. اول آزمون در خود شهر گلستان در مؤسسه ها برگزار گردیده بود. در آزمون اشتراک نمودم و به من راحت دادن به آنه که من باید در دانشگاه سیبیر
даври дуюми онро гузашта бошам ва модаме ки ба донишгоҳи сибир рафтем соли 2018 аз шаҳри Гулистон ман ва апаам буданд ки дар он озмун иштирок намудем. Апаам мақоми аввалро гирифтанд. хоҳаратон? Бале. хоҳари калонӣ? Хоҳари калониям. бошад, марамад. хоҳари калониям мақоми аввалро гирифтанд ва ба ман мақоми дуюмро доданд. Ва соли 2019 низ тасмим гирифтам ки аллакай ки хоҳарам мақоми аввалро гирифта буд, ба онҷо сафарбар нашуд. Хостам ки ман мақоми аввалро гирам ва ман ба онҷо сафар кардам ва дар шаҳри Москва баргузор гардид ва мақоми аввалро ба даст овардам. имрӯз ҳамчун як ҷавони муваффақ аз зиндагӣ кардан дар чунин ватани бештосо истиқлоли меҳан чигуна ифтихор мекунед? ифтихор аз он менамоям ки ҳамчун як ҷавон духтари зодаи даврони истиқлолият дар чунин Тоҷикистони бештосо фаъолият мебарам, кор мекунам. ҳамзамон таҳсили хешро идома дода истодам. ҳам кор мекунед ва ҳам албатта дониш меомӯзед ва ҳама имконият аст ки имрӯз ҷавон муваффақ шавад дар касби интихоб кардаи худ. бале, дар ҳама самт бевосита ҳукумати мамлакат, пешвои муаззами миллат моро дастгирӣ менамоянд, пуштибони мо ҳастанд ва мо ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат мекӯшем ки дар самти хеш муваффақ бошем, шогирдони беҳтаринро тарбия намоем ки номи Тоҷикистони бештосоро яъне ки муаррифгар бошанд ва баҳри ояндаи дурахшони Тоҷикистон саҳми арзандаи хешро гузорем. барои он ҳамсолоне ки мехоҳанд имрӯз дар ҷодаи анаҳамин масалан дизайнери бадиӣ муваффақ бошанд, чӣ маслиҳат медиҳед? пеш аз ҳама масалан майлу рағбат дошта бошанд, албатта ки ба майлу рағбати худ яъне ки пеш раванд, кӯшиш намоянд ки дар ҳамин самт муваффақ бошанд ва беш аз ҳама ман гуфтам ки ин самт пуртоқатиро талаб менамояд. пеш аз ҳама бояд пуртоқат бошанд ва пайи амалӣ намудани орзуҳои хеш раванд. дар тахайюлоти худатон мегӯед ки ман ба барнома равам, анамин мавзӯъро албатта мегӯям. буд ҳамин гуна мавзӯе ки нагуфтед дар барнома? бале, пеш аз ҳама мехоҳам миннатдорӣ хешро ба устодоне ки ҳамин самтро ба ман омӯхтанд ва бо ин самт ҳамагон маро мешиносанд ва дар озмунҳо низ ман яъне ки мақоми ифтихорро ба даст овардам. ба устодони хеш миннатдорӣ хешро расонида бошам. устод яҳёи Фарҳод ки самти квилингро ба ман омӯхта буданд, устод Ҳасанов ки таърихи санъати онро ба ман омӯхта буданд, миннатдорӣ хешро расонам ва бо дастгириҳо ва бо омӯхтани ҳамин самт ман тавонистам ки ҳамчун як ҷавон духтари муваффақ пеш равам. бале, ва инҷо бинандагони азиз аз коргардон хоҳиш мекардам ки тамоми дастоварди қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо Фархунда Иркаева аз шаҳри Гулистонро намоиш диҳанд ки воқеан ин дастоварди дусолаи шумо аст ки дар чандин озмуну албатта озмуну олимпиадо ва фестивалҳо албатта ширкат варзидед ва дастоварди шумо аз ин ҳам албатта зиёд аст ва чӣ қадар фурсат аст ки ба анҷом расонем? ман вақт медиҳам 10-15 дақиқа вақт медиҳам, чун майдакорӣ аст. гулро ба анҷом расонед ва ин имтиҳони барномаи дурахшон аст, ба бинандагони азиз албатта нишон медиҳем. хуб, албатта.
бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки иштирокчии навбатии барномаи мо ҳастанд Фархонда Иркаева аз шаҳри Гулистон ки лаёқати дизайнерӣ бадеӣ доранд ва имрӯз анамин гуна албатта нақшҳои зеборо меофаранд ва дар имтиҳони барнома хоҳиш кардем ки ана ҳамин гуна ягон гули зебо омода кунанд, дастранҷи худашон бошанд ва чун мо медонем ин хеле вақти зиёд мегирад барои омода кардани чунин як нақшу нигори зиёд ва ҳоло бошад кӯтоҳтар ва андозаи хурд бошад ҳам як гули зебое омода карданд ки ин албатта ба имтиҳони барномаи дурахшон буд ва мегӯянд барои омода кардани ҳамин гуна масалан дастранҷҳо ҳунари зебо чӣ қадар вақт лозим аст? Рӯзҳо мегузарад, рӯзҳо мегузарад ва ин буд ки мо муддати 15 дақиқа 10 дақиқа ҳамин гули зеборо омода кардем ва гарчанд майдакорӣ бошад ҳам лекин сурати зебо дорад. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки агар шогирди шумо, фарзанди шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки барои шумо намудор аст албатта занг занед ё ба саҳифаи рамзии мо ки дар саҳифаи рамзии ҳам фейсбук ва ҳам албатта инстаграм ҳаст муроҷиат кунед, дархост гузоред, мо шуморо ба барнома даъват мекунем. ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон суфраест барои муаррифии истеъдодҳо дар кадом намуди истеъдод ва ҳунар набошад ва ин барнома барномаи мардумӣ аст ки аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад ва ҳар нафаре ки албатта дар ин барнома иштирок мекунад дар фарҷоми барнома соҳиби ҷоми барномаи дурахшон мегардад ва ин лаҳза ман барои дар оянда ҳунарманди забардаст шуданд, ҳунарманди маъруф шудан дар ҷодаи дизайнерӣ албатта пешравӣ муваффақият комёбӣ хоҳонам ва орзу мекунем ки шумораи ана ҳамин дастоварди шумо чӣ диплом бошад, чӣ ҷоизаҳо бошад, аз ин ҳам зиёдтар гардад. боқӣ барои шумо барори комёбӣ таманно дорем ва ин лаҳза мехостам ҷоизаи барномаи дурахшон аз ҷониби Кумитаи иҷроии Ҳизби халқии демократии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба шумо тақдим намоям. марҳамат.